maske sa dioptrijom. 1, 4, 4. Okay. I ovoga, ne samo to, dobili smo i uniforme za roditelje. Evo nas pristajemo na Michaelmas Cay ili Michaelmas Cay. Imamo ovo odijelo koje mi poboljšava figuru. Malo je tjesno. Baš je zakon ovako. Samo pješčana dina koja izlazi iz vode. Pješčana dinja. Dinja. Visi se koliko ptica, ko kukci. Smrde do ovud, a mi idemo tamo. Guys, we crash on the way over to the beach. We've got electric on a shot down back to your shore. Now you're gonna make your way onto the designated area.
zaglavljeni smo na otoku, mi i ptice i niko drugi. I morski psi su sad malo preplivali ispred. I ovo je poruka koju mi imamo za reći. Ovo se zove Hastings Reef i ovo je baš vanjski koraljni greben.